used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita tim sukses Kanesari. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat hidroponik sistem rakit apung. Oke, langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Let's go. Oke, kali ini ada teman-teman tim Kanesari yang mau membuat sistem hidroponik rakit apung. Oke, untuk alat yang dibutuhkan pertama ada palu, terus materan, paku reng, gergaji. Untuk bahan-bahannya ada plastik, ada kayu yang sudah dibuat box ukuran 190 kali 40 cm, dan tidak lupa styrofoam untuk penahan tanamannya. Oke, langsung saja kita lihat proses pembuatan hidroponiknya. Oke, kali ini ada proses pemasangan plastik pada box atau papan kayu yang sudah dibentuk box tadi sama teman-teman ini. Untuk proses pemasangan plastik ini harus hati-hati supaya tidak robek dan dikunci dengan paku ukuran reng. Oke, ini ada Mas Andika yang sedang maku-maku. Difficult year, terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears. Integrity, faith. Proses pelipatan plastik, karena plastiknya banyak yang tersisa, jadi untuk alternatif ya dilipat dan dirapikan. Ini proses pengguntingan terlebih dahulu. Trust me, darling. Trust me, darling. Look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna beg. Wish I could erase. Make your heart believe, but I'm a bad liar. Oke, ini proses pembuatan bak tandon air nutrisi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengisian air. Oke. Now you know, now you know, I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go. All my dreams never mean one thing. Is happiness lie in a diamond ring? Oh, I've been asking. Oh, I've been asking. Oke, ini adalah proses percobaan pengisian air nutrisi ya. Ini air keran dialirkan terlebih dahulu. Ini dites apakah ada yang bocor atau tidak.
It's lying a diamond ring. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. I wage my war on the wounds inside. We take my gun to the enemy's side. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. Look me in the eyes. Tell me what you see. Pak Tandon Nutrisi Sistem Hidroponik Rakit Apung. Dari kami tim sukses Kanesari, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.